Lep pozdrav sem skupaj. Danes je dan D za mene, pred mano je operacija. Sem malo nastrpan, ampak vem, da sem v dobrih rokah, tako da že komaj čakam, da se začne operacija. Sve preoperativne pripreme su napravljene. Krenimo s operacijom. Sve operacije su uspješno obavljene. Sada Borisa čeka oporavak.